This program is brought to you by Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. Kurumzari, good morning to all. TOMTV, the morning talk raising the voice making tabi punumpu ham to the taram okchari. Ngasi Manipur phone liba pauches in the karikaram pauna ahan balamaida maroiba pau and phone liba dum tanghan ming taminasi. Huyelan pau da ahan balamaida yaw Manipur foreign tourists lakpagi chang hau kibachai ama makhairo masida khanghen hengatle. Kidney lalonba khutpu the yauba Manipuri nupi ama Chandigarh the fare haba simasu. अदुगा जेलदगी थादोख्रबा रोहिंग्या मरी म्यांमारदा खुसिनख्रे हाइबसिमसु यावरि अदुगा जेएसी सेप्टेम्बर 15 फावबदा मतिक चाबा थबक पाइखलक्त्रबदी अकनब खोंजंग जंगसिलगनी हाइबा अदुगा हाई कोर्ट लंधोनी अमसुंग रोमिता गी बेल हियरिंग ngasi पांगथोकलगनी हाइबसगुंबा अदुगा गवर्नर वार्ड आर के स्नातोमिया वार्ड लांथोख्रे हाइबसना हुएलन पावगी मरोइबा पावइना यावरि इचेल एक्सप्रेस यावसि नेडागी गुवाहाटी मिफमदा अमित शाहना सीएबी चनहनगनी हाइरुबदा असमगी मियाम मई हौख्रे हाइबसिमा इचेल एक्सप्रेस के हामल माइदा यावरि अदुगा तोपमदना गुवाहाटी द तोंगान मिफम यावरुबा सीएम हलखरे बिरेन मिनिस्ट्री गी कोई मेजर रिशफल नेशनल लीडर्स सिंगी मियेंग मखादा पांगथोकदौरी हाइबसिमासु इचेल एक्सप्रेस यावरि अदुगा तोपमदना असेंबली कमिटी के चेयरमैन सिंह हापख्रे हाइबसिमा यावरि अदुगा सेप्टेम्बर 15 फावबदा यानकिबा सिंह थबक तोंथोकत्रबदी अकनब खोंजंग जंगसिलगनी हाइबा बेबिसनागी जेएसी गी वाफम फोंगली इरैबाक्ता महिलोइसिंग सिंगबु इंडस्ट्री ओइना ओंथोकलोइदबनी आरके रंजन गवर्नर्स अवार्ड अमसुंग आरके स्नातोमी अवार्ड यंथोखरे अदुगा तोपमदना डिसिडेंट एमएलए सिंगना निंगब कायरबसु एनपीपी ना बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाहगा उनखरे हाइबसिमा इरैबाक्ता यावरि मथंग नहारोल के थौदांग यावरिबसि चंडीगढ़ त थबक पीगनी हाइना मोइथेम तौदुना पुरगा किडनी ट्रांसप्लांट तौनबा होटनरंब नुपी अमा फारे तोपमदना गवर्नर अवार्ड अमसुंग सनातुंबी अवार्ड यंथोखरे एजुकेशन असि इंडस्ट्रीज ओइना उनरकपा फबनते हाइबा एमपी रंजन की वाफम पोकनफमदा ngasi यावरिबा पाउ चेसदा अखोगी फोंगलिबसि चीफ मिनिस्टर एमएलए सिंह इम्फाल दा थुंगलरे लुचिंगबा सिनबगी मतांगददी कनामतना वा ngangu हाइबा याखिद्रे अतोपदा किडनी ललोनबगी थबक तौबी नुपी अमा चंडीगढ़ फारे अदुगा तोपा पावमदना सुसाइड हाइबसि चादा चामा ngakthokpa याबा वाखल लाइनानी हाइबसिगुंबा हेल्थ डायरेक्टर के राजोगी वाफम अदुगा तोपमदना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ना मणिपुर अमसुंग नागालैंड करी ओइरकप याय हाइबा कनानसु खंगदे हाइबा लोहो कोगी एमपी लोहो की वाफम को तौदना पोंगनफमदा यावरि सना लेबाक्ता यावरिबसि मणिपुरदगी पीजीआई चंडीगढ़ द किडनी योनबा कांगबू पुलिसना थुगाइख्रे किडनी ट्रांसप्लांट तौखिबा मणिपुरी सिंगी मरी मखोंग थिगतकदौरी हाइबसिमा यावरि अदुगा तोपा पामना सिंगल यूज प्लास्टिक की मकल तरुक सिजनदनबा लैंगा की याथंग स्कूल सिंगदा सिंगल यूज प्लास्टिक सिजनदनबा थौरांग लौखत लू हाइबा वाफमसिमा यावरि अदुगा अतोपदा लैंगा की थबक निंथिना लौखिदबदगी नहारोल सिंह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दा मिंग चनबगी चांग असुम हंथरे हाइबसिमा याम एक्सक्लूसिव ओइना सना लेबा की पाउदा यावरि मथंग संगाई एक्सप्रेस ता यावरिबसि सेकंड निफु खुदिंगी मी अमदी मतोमता सिजरी हाइबजे मालेमगी ओइना येंबदा हाइबनी अदुगा अतोपा पाउमदा कोगी बेबिसना मिसि सेप्टेम्बर 13 तगी माखा खोंजंग चथरकदौरी हाइबसिमा कोई फोंगली कंगलेपाल सिंजंगमै पुलिसना अमुक फाजिनख्रे हाइबसिमा यावरि दुगा जेलदा लैरुरबा म्यांमार मुस्लिम मरी खुसिनख्रे हाइबसिमासु नसी संगाई एक्सप्रेस की अहानबले माइदा यावरि मथंगदा कोगी लमजिंगबा टाइम्स यावरिबसि इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप विथ आईपीआर पॉजिटिव कोगी पॉसिबिलिटीज की वर्कशॉप हौख्रे एक्स पॉलिसी दा एनआईटी की महिरोय अमदी डायरेक्टर सिंगना थौदांग लहोनिंगी हाइबे एमपी रंजन की वाफम अदुगा तोपमदना मालेम की सुसाइड केसिंग की मनुंगदा चादा कुंथ्रादी इंडिया अमदी चाइना दा थोकली हाइबसिमा यावरि अदुगा तोपा पावमदा चंगमलुई की केस सीबीआई दा सिनौ खोंजंगदा सोखिबा सिंग मतिक चाबा कंपेंसेशन पियु हाइबमा अदुगा सीबीआई दा सिनानबा थाजबा पिखिबा मतम सेप्टेम्बर 15 फावबा ngaigani हाइबा कोगी बेसनागी जेएसी की वाफम को तौदना लमजिंगबा टाइम्स ता फोंगली
मसीने ngasi अखोगी पाउचे सिंग याउनरिबा मरोइबा पाउसिंग हारिबा पाउसिंग सिगी मतंगदा खनननबा स्टूडियो लेंगसिम लेबसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिटायर्ड कमिश्नर तामो वारपम नरेंद्र तामो बोय ताराम ओक्सन तामो इहान हानबदा अखोगी नहान गुवाहाटी द पांगथोखिबदु नेदा हायता नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की मरी सुब कॉन्क्लेव ता अमित शाह ना थंबिरंबा वाफम कैपना अवांग नोंपुक्ता लेरिबा येलो मीसिंग थुदुकना अकायबा पीरोय अदुगा मसदा नॉर्थ ईस्ट पुंबगी नतबा नॉर्थ ईस्ट की स्टेट खरगी लेरिबा कोई प्रोविजन पीरिबा हायता आर्टिकल 371 की matang sidasu hapet pambiram mi masina gasu thoidopa lothopa adu tamon su koi ngang kahita times of manipur is exclusively tamogo unadana koi wari sanajabadu su tamon su thambiki baduni article 371 lothopa ba habsi manipur da thodona kai ga da leite manipur ga mari leinari ba article 371 c ni haina su thambiki adu oirectly bu hojiki leiriba cap channel pa yabai phibam amadi neda da अमित शाह फोंदो पिरम अखोगी वाफम अमदि नॉर्थ ईस्ट लेरिबा मियाम की मी पाइनरिबा मैम से पुलप येंगुर कान तामोना गा फोंदो खिबरिदु कमाइना नो करिना नो अदुगा हारिबसी अमतंग सुगाइना तामो अमतंग ngasi थंबिगनि होय हौजे अखोगी इमिग्रेंट नत्रगा फॉरेनर इशू से मरोइना हौजी भारत की मफम अतैददि थोइदोंना मसिदैसदा नुंगनांगबा पोक्तबो ओइना उइ अदुबो अखोगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अखोगी निपान से मरुइना सिक्किम याउदना मयाम सिददि अखोगी मसिना मरम अमा ओइरे हरगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सिदा यामना अखोइदा करे हाइनी इंग तप्पा हाइबदुदि ओइद्रे अखोई मतम खरदि अखोई यामना इंगना लेरुरे अदुबो नहान ngसाइगे अखोइगे अमित शाह ना हाइबिरमबदो होय मागी इंटेंशन दा करिगुम्बा खरा लेरमबदि याइको इंटेंशन हाइबदि गुड स्पिरिट दा अदुबो ngसाइ ngarang yam exclusively toms sandokibase masida ina amatanga haini 371 की concept से मसीदी अकोइना since the कनोसिदगी अदम constitution सी सेमकपदगी अदम आदि independent नोइना याउजग्रबनी अदुबो मसीदसु अकोइना सब क्लोज मयाम अमा याउरी मदुदैदुदा अकोइने small capital A B असिन सिंग खरसो अदम याउजरी अदुबो particularly अखोगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सी येंगप मतमददि अखोगी नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सी तांकक कयादा सेमदोरे हरगा याम इंडिपेंडेंट होइना मसे 371 हैन पंजरगसु 371 A B C हैना डिफरेंट स्टेजेस ता यामना इंडिपेंडेंट सेपरेट होइना मा सेमजरकपनि हैना आइगी मोट लौजै आइना हाइजरिबसिसु गुड स्पिरिट तनी अदुना ngसाइगे हाइरिबसि येंगगा अखोइना उगदोरिबदि स्पेशली अखोइगी 371 सी से मसिदा अखोइगी मणिपुर की हिल एरिया से मसि क्लियरली पल्ली अदुना हाइरिबसिंगसिदि हानादगी अदुम अखोइना इंडिपेंडेंस से याउजरना लाबनिना अखोइगी हिल एरिया कमिटी न सिंबा अखोइगी असेंबली द सेमी बसे मसी हुजिके हारिबा इंटरेस्ट येंगनबगी दमकता हिल एरियाज की इंटरेस्ट येंगनबगी दमकता अखोइगी पीपल्स इलेक्टेड और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल्स सिना कॉन्स्टिट्यूटोरे हरगा हिल एरियाज कमिटी से ngसाइगी हारिबा 371 सीसी मखादा सेमु हाइबतो मदुगी मतुंगिना तौबनी अदुना ngसाइगे हारिबा सिदैसदा अखोइगी 371 हाइना हेक पलकप मतमददि अखोइगी मार्थवाड़ा को सौराष्ट्र विदर्भ हारिबसिंगसे नट अमदि उष्ण चिंबा रीजन अखोइगी महाराष्ट्र अमसुंग ngसाइगे हारिबा गुजरात की एरिया से क्लियरली पंजै हारिबा अदुना अखोइगी हुजिके तसेंगना मणिपुर की नत्रगा नॉर्थ ईस्टर्न की ओइरिबसिंगसे तोंगान ngसाइगे सेपरेट आइडेंटिटी अमोइना तोंगानबा आर्टिकल सिंग नी हाइना आइडी अदुमाइने इंटरप्रेट तौजै
adubu good spirit ni 371 sigi makada leire haragana madusu akoi dum taramna woi adubu 371 haina koina taseng panbira boidi masidi akoi gi north eastern states aduga ngaside yauriba e dagina j ba ho yawni magi 371 a b c d habse capital nga taniko tongan tongan ma peretta akoi tongan tongan ba states da hari sing se mathang mathang adum sin na se givene hajariba aduna aigi interpretation na adom do woi pani na ngasagi 371 si lokthok tre haraga su ko akoi gi status ti maduma hana le jariba du de gi ikai kai ti hai basini aina jariba na hai tamamana koi gi pongna pham da yawi ba pau ama framework agreement na manipur masung nagaland da kari oirak pa ya haiba kanana su khangde ha koi gi outer gi mp dr lohro s faze hai tare ko npf ki candidate ne hai tare man phongdo ki ba thawrong da phongdo ki ba pham masi khoina karama mong da wahan thok han ba yai duga kari miyeng yek ba yai hai ba si khoi gi framework agreement minna nagaland manipur da kari ba yai khangba ngamdi kanatana khangba ngamdi unpredictably oi habane duga yamna dubious oi ba hai yam elusive oi ba ma oina su lei habisi npf masana su dum khangjabagi wafam duni pongdor ese dana maruina tampak lamda nunangi ba framework agreement ki manung da kari yauri no habisi khangdabana koi gi miyam da mi pai ma pokli basi same thing koi gi nagaland da su or even koi gi naga phurup sing da su masigi uncertainty oi basi lei habisi ma adum takpra na di logje hai tari tamui meng de kamai taseng bati kisosan ko pakum di uji pipi riba comment to uji ingon da hangbi riba question do madu mana dum oi re ko aduga agoi honorable mp to mana hairi basi makne ba praja kudi mana hairi basu mane ya praja kudi mana hairi basu adu makne ada akoi sidai sida haibadi manipur praja pumba da ko uji ke hairi base akoi atai du paksan nai nadraga su ko adugumba yamna vulgarity bundles of ambiguities singse akoi gi minds days da dum set up tawr ya tongan badi akoi na amu yengap ko matam da marak marak sida official na te di haiba aduga marak marak sida ngasai gi manipuri praja singsina khanjari bana akoi se ngasai gi hanagi lejari ba integrity unity se masigi sakpam manipur gi sakpam je masidei sida kayak kadra hain singna jabasine masi tasing badi akoina manipuri praja singsibo khoina thagat pibam thu e haina idi lojei ko maramdi makoi gi pukning da akoi entire country sindagi akoi tongan jerge haiba natte akoi nungsi najana lejari base adum nungsi hanbiu akoi masida mating pangbiu haibane ba ko adunadi akoi na aigi view dadi ko kainu gi si phajai adu ai kup na di mana karam karam ba kano da aspect ta haiba no haiba tu di ai kanjatra hoi adu hujik lai ba phibam si dadi ngasai gi unofficial ni di haiba adu he la ibasina akoi da sarang na ba maso dum lai halli adubu kayang kui na mari lai na ba machinery authority suppose government of india bo harasu home ministry bo harasu manipur sarkar na bo harabasu ain he haijaba amal lai madudi praja se sarkar gini sarkar su praja gini adu wara boidi praja da hore ibase masi karigino haida mayam na di sarkar gi machinery di he hobe ye haibi ye maram di praja haibasina di akoi lakh ko nipan kontra si yoksan gare ba moi de gi hairap ko wa he se machit mache hairap ko matam da sarkar da di akoi na positively khanbiraga di sigumba ma lai re ni he akoi masi sai de si da praja singcha hore ibam akoi gi feeling se sense conscience masi akoi na masi di si lai te ko akoi si tauri ko haibasi khajik khajik tang akoi matam matam duga sanana puthok pi bada akoi phagadra haina khali aduna huji ori ba phibam sida yengjala aga moi ani ge wari sana masi he taraga di masini haibasi he taraga di akoi de he khorang jaba aseng du khanging bagi
अतोपदना मिनिस्ट्री अखोइगी भारत सरकार ना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर न बुहारसु अखोइदगी दि थोखिद्रिना हाइबो वाही अमदि हेक्ता लापा अदना मसी अखोइनो उगदोरिबदि आइना याम सेंगना हाइजनिंगबदि डिमांड तोरिबा कांगुसिनसु अखोइ करीनो अखोइना चौखटकदोरिबसिबु हाइबसिमा तोंगाना तानरे हारगा अखोइ करीनो चौखटकदोरिबसिबु अखोइगी हाइबसिमा सखोइ खंथहन जनिंगे अदुगा अखोइ तानजरोय हारिबसिनसु यामना सेंबा अखोइगी स्पिरिचुअल ओइबा माइंडसेट अमगा लोइनना आइना हे हाइजबा मा हानगी हिस्ट्री ना हानगी हिस्ट्री दा कोइना पामदबा थौदोकनी हाइना कोइना खलगसु सिंगनरगसु अदुगुंबा फत्तबादो अखोइना फत्ते हाइना लौरिबा सिंगसे मदुना अखोइगी इशू अमा ओइरिबा अखोइगी इंटीग्रिटी अमदि नेशनलिटी दा चैलेंज अमा लाइबसे मसी अमु हंजनबिरा अनु काउथो असि मसीबु सप्रेस तोबो ngamnabagi damakta अखोइ गुड स्पिरिट अफबा अमा को अफबा अमा अफबा खोंथांग से चंगजले हारगा अखोइना अखोइगी जेनरेशन सिदैसिदा अनौबो इतिहास अमा सागल असि हानगी दु काउथोकपा ngamba ai masigi request masi mayam punamakta ai tawjari Masa afam ne hai batai masi laiba nunang punamak si ekoi maksudum lairi kayo ko don zu khangdrin mapu ekoi na kedo ba yabage karamba wakhalonda masi chatlagadi puno ke phabu oigadagi hai madu yaudna di akoi ani se amu rebuild tawse sungam ngam moy adubu masi bak yamna sathi gare haina ai lobdi lodri ko masi khajik tang ne advancedly oiba मियेंग हमदा कोई नहीं येंगे हरगा अपाम पाम दसिंग सी येंगे हरगा मयाम सी सागत पे याबो पुंजन पे याबदो मदुदी सरकार है इंटेलिजेंस या मयाम हमने पुंजन लगा ले रिबनी ना आई सोइदना सोल्व तोबो ngamgani हाने खाली मदुगी स्पिरिट टू दा अकोइ बोल्डली स्टेप्स है लोक्सन बिर ओ हाइबसिनी आई हाय यानो गाइस इम तांग सर ब्रेम लौजगे ब्रेक की मतुंग दा कोई की एमपीआर के रंजन ना फोदो के बोगे एजुकेशन इंडस्ट्री पैसा तानब इंडस्ट्री ऑन थोप हब थबक नते है मा दुगा चंडीगढ़ ता कोई की ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तौरगा कोई ऑर्गन लथोगा ललोन बगी होमसिगम ब्रेक की मतुंग दा नैने सगे ब्रेक तंग लौमिनरी मणिपुर इहान हानबो ओइना लमजिंगबा ज्वेलरी ना मार्केट फंगबा सना मयाम सिगी क्वालिटी चेक तौबगी खुदोंग चाबा पिजरी अदोमदोंगी लेजरीबा सनादा यावरिबा एलोय अमदि एलिमेंट्स कयागी चांग मरिक चुमना एक्यूरेट क्वालिटी अमदि क्वांटिटी गा लोइना खंगनबा ngamlagani लमजिंगबा ज्वेलरी ना पिजरीबा खुदोंग चाबा असि लौबिहौ अदोमगी सना अदु सेंगी नत्रगा सेंगदे हाइबगी चिंगनाबदु कोखनबियो अकुपा मरोलगी दमक लमजिंगबा ज्वेलरी दा लेंगसिनबिरउ Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. Kangla food product ti iram dong gi aseng ma mahong yeng dio garlic mixer khatana tana kangla gi ano food item singi maho khangla bada ngauroi daw kana bu leibagi Kangla. This program is brought to you by Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority.
break ki matung da mukan taram okchari aduga ngasi khoina thorom su unajar university minister of defense ki retired commissioner tamo wairupam Narendra gani tamo khoi ngarangi arkisna tumbi Vidyalaya da pangthopadu governor award amadi Snatumbi award yengthop ki thoram da MP RK Ranjan na education as industry oina unarakpa afaba natte habdi sendal lanbi dauna koi ke haini araiba sema senta ba yabagi mawong du unarakpa si afaba natte masina kogi ill effect haiba tare masi lakani habagi wafam duni section 1 ni thambi ni si kadai bo khoi nam lumna loba ya wafam ni haina khanbi bagi hasi tamus tang pungdu ai de masi ke heading se masi ubada adugi matik nungai jai hoi ka yam nungai jai maram di kari gino hai matam da masi bo hydring ida ai masi di akoi gi praja section khudima ki kholau ni haina masuma ai thamje ge aduga akoi gi honorable MP na masi mahut sile harga masi lawrak pani haina lawra si ko hoi ada tasing mani akoi na huji environmental pollution si hoi naina badadi yaw ya ko aduga kadai area bu environmental pollution oibage haibase masi matang ai masi masu puthok chani nge hoi hauji te akoi school se ta seng sendan lambi area su lei tabase leira khulak masi dei se da masai ge kit center atu ada haina masi dei se loina lei gre hoi hoi aduna ngasai ge school timing haibase ga adage mayam na office ki chathok chasin ore iba ngasai ge day time se masi dai sida heta thonggan da bhawa thonggan gi mi du na ma gi thaba ama chachanabagi ko time factor da depend toriba ngakta ni hujikti an madu bhaw da thokna ba ma gi thonggan je hangdok jaba da thokcherage haiba matam se masi phangaktre ba hujik se aduna masi di thengbu thengman labani aduna akoina ubi ga dori ba si greater interest aina hairi ba sina ngasai gi asigumba akoi gi school natraga ngasai ge hari mahiroi gi sangstan me am singsina khanbi be ai moi ge against tangang he na akoi no ugadori badi akoi ge yam organize oi ba society du ne akoi no ugadori ba si hoi aduna masi gi wakal siga loina na akoi ge aina puthokchari ba wapon se aduni aduna ngasai ge hari ba si dei sida chendal lambi oina aduna di akoi huji social hoi chuma basu yai lalam basu yai ko yam organized tawdana lingat pa singdo madudi akoi spiritually moise thagat pham thu iko hoi mani ta sengna akoi education yaudana akoi gi hoji ki matam da di khunai ama chawkat pa haibse hoi aduna madugi concept ama leibiri ba mioi singdo adagi mafam chana ko akoi gi tawham thopa singdo ngakna tawriba singdo maduri real social workers moi gi damakta de akoi thagat ba akoi thagat pe ma sa khangbi ba haibse yam darkar oi aduga ani subada akoi gi adugumba sengna tawjari ba singdo madubu lanu uhna ba an mawong ama da thore iba situation singse masi masu sarkar na yengsan biu aduga akoina amaron da so aina haijening ba amaga leiriye manam di karigino akoina private organization singna lingat by school singsida karigino ba pami base masi ne akoina area se akogi tobon jaga area se sarkar na lingba department singsina mai magi mafam singse masak realize to bire haraga masi di akoi sida ma yangjan biyare na masi da ama to biyare na hana akoi madu realize to tho se recognize to tho se adugi area du da akoi khungmam se promptly akoi low si haiba se aina mari laina bo khudimata ai gi request ni ai adu ora boide ko uri ba lapses me am se masi akoi gi listening ne ba masi akoi gi organize ori ba akoi gi areas organize department sing se mari laina ba vibhag sing se masina realize to be haraga masi rectify tor chatadi kayam kuino bo koi education da kaino to re sarkar gi school sing se masi phatre habisi kadai da la kadori no ba ana masi tang masi gi area se identify to be aduga koi lapses se masi koi makeup to si ai soidon madu mai pakan kal tamu matang da koi pause khara da masi yamna chauna headlines piraga phona bani haitari
masamaki kidney su matam khagi mamang da khogi yonthoga sen go onthok na khrabi nu pi abana Manipur dagi sei kun taruk mu tangai re nu pi amu Chandigarh thabak pi gani thabak ta hondoi ni haina puraga hari banu pi macha jai kun taruk suri bisigi kidney si lauthoga sen onthok na bagi dugumba tawramba nu pi ma phare haiba pawma yam chawna ngasi yawnariba Chandigarh ta thokiba thokdok ni haitare laksaningi wahang di akhoi si kayam yamna kay haitare scope ilay laytraba sugumba pataba lambi surumta chatlaga araiba sen tan gani haibagi wakhal pokna iba simasi kadai dagi kamaina nodo kamai tawna masigum masi thingba yabage or lainga ki oiba yeng sanga kana sugum masi tawdana na habaji kai tawhonba yabage haibana chingba masi kaigumba laita lare khaki wana tana koi easy money pam padagi ni haibisi ma koina lawba yaraga su kamaina masi yengba yage habisi tamo tang thami ma akogi Manipur gi dam ta yamna mai khuninga oiba paw ni haiba tai ba masi chahi tram agi mamang dagi hauna am chauna ikang khangna dana la awa kidney transplant mioi bagi human organ se sumain tawdana la lon ba kangbu ama leire haiba sidi masida professionally expert sing su yawi haibagi wafang kaya national paper sing da akoi gi di theng hoi ai ado ngasai la ibo wafam se hoi professional law kaya ama su medical gamari lena ba law kaya ama da su human transplant human organ yon bayati haibasi go wafam kaya su leire hujik la iba wapam se mahak masamak su yon ki haiban hoi aduna de ngasai masigi matang se sahi trang masura abasi dei sida ngasai gi aini yon ge haina aina khalak pa matam da ko masig geng kupu ma de leita ba ya mane aduna masi dei sida koina verification bo harabasu hekta ai masidi yare ai organ si yon ba yare ai organ si kat ba pithok ba yare mahidi kathok ko haibane asida lejeri medical term dadi ma donate to gadori bani ma manting roi dori bani ko ado masi kadai bhoboda yengjan birabage thijan birabage haibadu su ai institution singe matho ma oibra haina ai khanje singma ado gai mo aran base masidi adom aran basi akoi gi society sina leiba makai di society sina leiba makai da aran basi dia dum good and bad basi dum leiba ko hoi adana akoi na proportionately akoi na masi balance ama masi thamba chi darkar hoy aduna ngasai gi hariba ngasai mi masadu yondokre magisu aduna de mana atopa ma tore harga mamasi magi organ se masi ma ai yole harga maonda su khara piba adu main tawwa adu gi tam sam dila kaniya adu lai basi koi na prama physically yengba matam dadi masi gi wafam se ma thabak pige haina pu bune ba adu na sitting fraud asina singba ayama ma yawi ba ko adu gi mathata ngasai professionally lo du gi thugai ba ma su ma yaujari ba adu na di masi koi na thengam su thengna koi na masi ma phanga abanina mamang da su magi geng ku pu mayam di yon gi bagi wari yama su aina khara पावन मतलब मजा ठेंगना जगह अदुना दि अखोई हुजी प्रिवेंटिव मेजर्स है मसी लोब याय है खली अदुना आहान बगी स्टार्टिंग से मसी हाई अखोई ना खंगे इबदी मसी म याम चावना लेरे हाइबदी ngasi gi paper sing si dagi अखोई खंगे अदुना मसे यामना थमोय सिंगना कराई दा खोई करमाइन तौरे हरगा मसी थिंगबे याबगे हाइबसी म यंगबिरो अदुगा ngасai gi हाइबसी अखोई ना ngасai gi फैक्टर मला इबसे due to poverty due to poverty haibasi ga su sanaribra haibasi ma akoi ni easy money ngasai wahi du da easy money from by easy profit from ba adu yo afam ma yauri basa masi sanaribra haibasi ma su akoi darkar oi aduga amana mayam na he irai lai na he hai koi mo maduri akoi poverty sa masi lokthu ke harabadi employment pi ga dabne hai employment pi ga dabne haibase very simple two words niko masigi makhada leibase masigi kupna mo hangjal leraga kadai da pigani har kada industry linga pigani hayabo ko wahi si industry haibani ko adu industry se akoi hekta lingba yarabra haiba question se akoi hangse bo ko aduna di ngasagi expert kya mana hainaba lei ko madudi
industry ama lingagadi akoi employment se Manipur gi sidi adu amne yambadi natri bako lai lingsu lingdri bani dana ko aduna di lingba yanabagi area se masi identify to be re haraga masi dai sita lapses le boy di madu mengat pio ba industry ling ge habi sita kutak te hada industry ling ba ya na te ba aduna di aina su khanje ba ko akoi na industry ling ge har boy di ngasagi first akoi na 3 ingredients se yam darkar hoy di ba maduri infrastructure bo harasu road communication system se masi ba yam na phan ba darkar hoy road communication system si dagi akoi na kai do dagi habu industry ling ba hai ba se heavy machines mayam pusal ka dori ne gari kanghong si chaka si ta mari trama pan ba gari bo thoksal ka dori ne ba ko akoi job facility employment avenue se akoi chema ka dori ne ba industry hai ba wahi si ki makha automatic complicated oi ba wahi sing sa masi amukta mention biro o ba ko aduna road communication system se masima develop taudragadi industry haina hai ko matam da ai pukning da ko yam nungai ta ba ma hetar phaujei ba ko adudagi di mage mathang da la ka dori ba se power system ne ba ko akoi gi power energy se yaudragadi akoi di huji oidre ba natural resource me am se ibhan akoi gi kaino se koila da depend torami ba brick field se kaino da akoi gi chek ta na kari haba singda ferrous ta adomasi to hoji leirak tre ba ko aduna di kari namu mengala ngasai gi haiba koila sina mu mengala coal se amu sehi kya gi matung da akoi du ji Meghalaya da gi depend tori ba aduna di ngasi masi sehi kya kayam koi na sethi ga dori no ba aduna akoi no uga dori ba si power sector simane adugo huji ke haiba road communication system connectivity ai simane aduga ahum subada water resource masin ta ahum sigi area si da trust pio masi hana aduga mase amamam moina separately paikalakpa matam da de karamai to ge bu sahi se akoi gi generation da bawa masi cover to horoi dori ne ana at one instance da koi na paikhat pe ya sing sa identify to bi re haraga masom de heta khumang chausen bir oba aduga local area sing da lei ba mi sing se local sing se madu dai to season na ba ya ba I did since the construction stage sa masida makoi sing se dum engage to bir oba akoi na ma pandagi pusalak na to ri ba sing sa mase yari ba makai akoi buji mayam ge kholau sing sa masi tabi re haraga ko akoi buji mayam na social workers sing sina koi na moina mi pai jari ba se kari no haida railway line se 2022 da natraga 20 da loirani ka kai na hair pasida makoi gi kaino da su mind da su masiri sa aduguma ma phaujari ba mase afabani haina koi khanse ba ko hekta koi gi sarkar gi tokhala iba thabak sing si dai sra NT wei ba mi ni haina so koi logi roi do hoi aduna akoi si tawina haibasu sarkar da gi proudly ama oibiya ba aduguma step khar lobiyo ba adu rabi da aina khan ba de koi gi law and order situation da ngasi yamna koi na lumna longnari ba ko akoi na ngasai gi naharon singna chingnung manung da lotna lei ba sisu ai disum stage by stage adu handara kani haina ai khanjei ba ko aduna akoi industry se huji industry haibi rakhino ba masina akoi manung da thambiyo ba aduga aina pamjari badi huji ke hari ba se hekta kudak te ta hugat pir oba ko madugi damakta central government dasu understand to hon biyo ba adu hore boy di mo ai di local hills kangde plains kangde thabak to je ke habi mayam am su lei ri ba ko huji lak nipan mong su re hai dai ne akoi ge employment exchange da lei ri ba se ana masi dagi akoi hogal ba tar boy di ko angang ama natraga mi ama na thabak su gi ba hai ba se family du gi sabadi heto ko na ga durim ne ba aduna ngasai gi akoi ge atai sarkar na su scheme kaya ama di pb hai ba bu
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯏ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌू ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯃꯣ ꯅꯪꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯇꯥꯃꯣꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯇꯣꯛ ꯔꯦꯖꯤꯡ ꯗ ꯚꯣꯏꯁ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ. This program is brought to you by Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority.